Hoi no le tiwi e rua takau ngā toa pou tāpeta Kiwi Post huri noa I te motu kei te katia. Ko te matapai ia he tata ki te kotahi rau ngā tāngata ka kore mahi. Hei tā te kaiwhakahaere matua o pou tāpeta Aotearoa a Brian Roche. Kei te whai whakaro rātou ki te whakamahi I te ipurangi hei whakatutuki I ngā hiahia o ā rātou kiritaki. Engari hei tā tētahi o ngā kaimahi pou tāpeta I Ruatoria, ka pēhea rā ngā hapori o tua whenua pērā I a Ruatoria ki te kati I ngā tatau o tō rātou toa pou tāpeta. Our people back here need the service because the only other place is Gisborne. Look, we've got a lot of old people back this way and they rely on their telephone accounts and all these other things. Our old people will have to travel and who's going to do their bills? All online? Do they do them all online? Which I doubt. Neke atu I te toru rau ngā toa pou tāpeta huri noa I te motu. He ai ki ngā kōrero e rua takau o e rā kei te katia tonutia I tēnei wā tonu nei. He ai hoki ki ngā kōrero ka nui atu I tērā ngā toa ka katia.